Nanatanag! Pasyota! Kunot! Kaliang kami na. Pareho ka pina! Pasyota ka pisang kilares sa pagpreso! Hinta! Kunot! Kita sinisap. Billion! Wait! Hey. Ang talor! Pasyota! Kunot! Hinta! Kunot! Kita kakarinisap. Billion! Wait! Hey. Talor! Sukaman! Sukamar! Sukamar! Pasyota ka pin... Kabit kila ka parang isap ng kukulan mo ito! Masuk guys. Kita kakarinisap. Pagrenso. Hinta! Kunot! Kita kakarinisap. Billion! Hey. 70. Wait! Hey. Betul. Anak kerja. Agak kata bisa kita berisap. Pwuhng! Net! Anak kerja. Nanatanag! Pasyota ka pisang kilares sa pagpreso! Pasyota! Kunot!
Pwuhng muy alal tier sampang kupur. Monay pampacho. Mowe. Imin uyay chungol sakartang kebani. Pang purang wasalabalap pot labanaj. Chungol sakartang wawlap. Pang purang sananganin wainaj. Kasabul wawaj. Wahan kong wasainaj. Walo isokang korosan waywaj. Pacuan wahan ki isonanayam naj. O sirisokang korosan waywaj. Imin pacuan wahan ki so masing kusapkan melel so kamar o so maskang korosan waywaj. Pacuan wahan ki nanawan kamar o paliental kang korosan waywaj. Imin pacuan wahan ki melel Lieutenant Governor mayang baca yang child uliaban embassy kan o chay koros me pacu bang kubur. Mohon sab iso irakayuon ng sa pulim program yay pacolongan sa pulmar lukotokan mabayang pacu di bang kubur. Kayo sa pulmar lukoto imen challenge kachineo peneo o kasamo Chief Minister Nwenu Tiyan Honorable Robino Primo sansal me Tiyan Honorable Primo pacoyer pangupur So maukset chay kachineo pene o Luka Mayor ng Colonia Town Tiyan Honorable Coomer Pisa Lopo So maukset chay kachineo pene o Luka Chief Magistrate in Wayne Soccer the Honorable Stanley Ernest. Chay kachineo pene o Lucan Menlap, the Honorable Emerson Eberiam. So maukset chay kachineo pene o Luka Speaker in Colonia Town the Honorable Yuko Nakosana. Chay kachineo pene o kasamo Speaker and Showcase Municipal Council, the Honorable Perez Amaray. So maukset chay kachineo pene o Luka Speaker and Wayne Kichi, the Honorable Salvation Salvador. Chay kachineo pene o kasamo Uliaban Wayne Nech nan momoten Pohnpei State Legislature, the Honorable Wilfred Edmond o Mrs. Edmond.
Jaiga Jineopene o Kasamo, William Wainech nan Mumoten Pohnpei State Legislature, the Honorable Pecherico Irons. Senator Talian. Dahil Jineopene o Kasamo William US Embassy, Dennis Tuster, Mawia Pukoki Public Affairs Officer nan US Embassy. Jaiga Jineopene o Kasamo Dr. Tuan Weiwao, Mawia First Secretary, William China Embassy. O Chungol staff me pacha. Hanso Maokset Jaiga Jing Kasamo, Lieutenant Governor, the Honorable Arlene Movic, or Mr. James Movic. Hanso Maokset, Jaiga Jineopene o Kasamo, Mr. Wayne Mendiola, Mawia Assistant Secretary in FSM Department of Education, or Mrs. Mendiola. So kong net. Monsa po ko iso ko metchay bang kachiang nanirel kan metchingolen ke kaularan watch. Rengkap yang patroti bang upur o this district administrator. Close.
Bagi taman nagailang-gail kan, kailangan patuti. Nakala ko iso parangkat. Nasentiyo. Unsa po ko iso ko, nansa pulim program, yay patuti yan. Winning ko sa net kaysa kayo. And not district legislature or district administrator. Kaya kasi neopen o kasamo uliaban lebih kayo nan momoten net district legislature the honorable Salcher Loan Katiang ray mabatuan ng ray malubon-lubon oh Mrs. Pohnpei Sarawi Sondienu inech Pohnpei Sarawi Kalangane wasala pala pule penech Orisonane kempwe kiarke chili roro kiwe matulungan sukses Eupen o kasamo uliapan lebih tekeryaw Anthony Tainart Saya kecil peno kasamo uliapan lebih tekeryaw The Honorable Joseph Marcus Jr. Oh, tuan sisa Saya kecil peno kasamo uliapan lebih tekeryaw The Honorable Anthony Tainart Oh, Mrs. Tainart Kancal Anthony Tainart mau yang chairman standing committee finance. Saya kecil peno o kasamo uliapan lebih tekeryaw Jason Jonah, the Honorable Jason Jonah o Mrs. Jonah. Jason Jonah mau ya chairman in R&T standing committee. Saya kecil peno o kasamo uliapan lebih tekeryaw The Honorable Alfred Tamarlan. Lingano kaselelmele Wasalaiku sono que queda Y paso chema Saya kecil kasamo uliapan lebih tekabayo The Honorable Paulino Rosario o Mrs. Rosario. Jason Jonathan lo pidi que bueno Saya kecil peno o kasamo uliapan lebih tekawalu The Honorable Alexander Agustin o Chungol Seri. Alexander Agustin mau ya floor leader Saya kecil peno o kasamo uliapan lebih tekisu The Honorable Albino Hatley o Mrs. Hatley. The Honorable Hatley mau ya vice speaker and net district legislature was. Saya kecil peno o kasamo uliapan lebih tekisilo The Honorable Mayor Rico Antonin
Mrs. Wentoli. Entitled that the Honorable Mayorito Wentoli, Nauyang, Speaker and Next District Legislature, KAPWARESOU. Unsa ko, isoko. Eka jineo kana. Anti aso maokset. O kaching pasamo. District Administrator, the Honorable Daniel Hedkar, or Mrs. Cynthia Hedkar. Pwuhng aray pacoyer pang kubura ay mibagita matalang kachkiyang rail o pacowan rail yang bayo labalang na pulugan. Hira kalimaw ng sabulim program yay aptan plaiken way net o net anthem. Mabamba kita pukowach pang kupur yay polisin net kan o John School in net school maban pata pukowach. Chay leubena o yang mawangki tataw ko.
Please. Hot down. Mark. Ready. Halt. Order. On. Right. Face. Back to the only. One step forward. March. Center. Face. Clear behavior. Imin pa kita ma kala ko iso ko maretkakata patutin tanggo pulkorosan patota ansong ektan like
kung sa bukoy soko patoti Panggupur mencanan keckiang rema patungan rema yung kapalang kapalago Iraw kono na sa puling program yay lolawan ruchingata o tikan tamarlan pan pakita po ko Bay. Even pagitak chailan e open o melelay patoti Panggupur child e open o melelay Well, di ka nang kakpachoyang nan ay chungal tatok. Amen. Bagi lolawan ruchingata koresan kachta o pachota. Pachabang purkana pil pachota. Imarin sa ona ungen sarawi. Kung kacin kasamo o kaya tiang lepon mga yet o katre kiniela ay chungal kap yese may sabon mo kalangan o limpak pan yang yet rain ay mau o iban patpato nan tempes kami kokolat ay shoreban masak melkot Pagkong kacin yang iya sabul mamoy ay sar o lapin saipan pansin sila iya kukulat sa perawan bagi mapkat koros ni maramoy maranat kaun o riyat Jesus Kristus at kaun labanap ni marin sa o naungin saraw Kalangan ng komutikan. Iragaisu ng sabulim program. Yay sakarata ang kasom. O may bambata po kawach. Yay speaker ng net district legislature. Tiyan na rin mayor kong wantali. Kalangan tayo. Amo ni bampachoy na ni chungol ko sa kartaan kosong. Ay chungol sa kartaan kapyong wow pang sa machay ko. Kay ponipon mo lang si Rain. Sa lablab po the bandage. Ay chungol sa karang kay ponipon mo lang Orior. Sunan kanin wainach. Pachowan waun ki sukaw net kat kong waun ki kapinan wain Pohnpei pil pachowan waun ki melel uliaban US Embassy China Embassy mayang pachip Panggupurano pachowan waun ki sukamar o sumisang ko usapakan bayang pachapang Panggupurano bil pachawan waun ki kaliental kan bil pachapang Panggupurano waun ki tikan
Tamerland ikanetun. Pajon waun kiti stat. Pemujungan warak. Melel waun ki local chief executive kan mayam pacoban kupur sang nanewe kan. Local speakers kan meliam paco. Melel waun ki yangai Pwuhng kawata ko senate kaysa kayo kan winat. Vice Speaker, Lord Leader, o Honorable Member kan Koros. Pacoon waun ki John Wayne na chunsak Koros ba pacoban ko bukan. Chungalin ki asung mau melel payen ka kasamo. Ketian mo sa po iso. Bakacin volunteer malar. Bakat kiangar sor o lengan tatok kabacabacin ranmut. Melel pata mo sa po iso ko mabangkak koneng. O lian kala po iso ko. O niya iso wocha kasamut. Yirkan belukoton tatok kabacabacin ranmut. O John Wayne na chunsak. Yang pacoban kuburan waj. While catch paco dan tatok kabaca-bacin ran waj. Sebelum mai ket paco to ini nang catch kiyang lengan o saran tatok ran waj. Ala yang kijkan macungalan ketar puko at pampilkak nan ciyang puege ucuc mesensal niya mail ket to paco to. Kasalatar kakar kiyang kich Kailapan at puko may sepachon chungalan kitar ranwat pusen kak apaliway tatongkan me kosantiang ewe upali aimet ay chungal sakarata kalanganin mo sa puso ko Rusia arari chungal pacho. Kalangan Speaker. Ira kawalunan sa bulim program yay cold watch sang Pwuhng kolan kanan para.
Katkiyama Pwuhng ko le. Balano ko lang. Mira katuaw ang sapulong program yay kaulang puko ang net district administrator. Bahan pacuan ta kaulawat yay songko pong labalaban wennet. Soka marnet. Saniki. Pacu tato. Pacu manong warak. Puksaraw kau na pata. Ibang patungan matak kau la. Itawan niya ito. Ngay taniyelet car. Ni wow kau kelamun kau nukot utun moina tunsak. May bani report we have contest administrator and win it. Ni one kang chorus on Pwuhng man. Ni iso de panta tonki. Ko wat Pohnpei nai pai. Apu ban pukon oi ban wiap kowat hong kagetan wei o payong tun wina tunsak iban pasan pukon district administrator pun kusunat an FSM yang aga kusunat mana-manakan. Oi panian su koros liroroki kopulki pasanan kusunat kat tantore sinside kankakela kusunat akan wow utia katututukan when koleng sor open Pwuhng district administrator. Akaw na kotan ko pray. Isaw. Kay katkiyang manakat. Bagi kita Thailand, Cleo Katkiyang District Administrator o pacuan ng heu labalan na polopan. Kalangan komunsong ko pong labalap so kamar. Dira kaisak nan sa pulim program kapakaben kasarawi o bagi kita tikan tamar lang nan pa kita pukawats bang po. Bagi kita baca timpang upur korasan baca utama koras baca utama
Porque atail ketier ansok shit o porque moinsap isok ok child course o child course ket kita te perwantan ni lima child palemao karusia Catholic pros munis aiban perwan sakar ni sansan Samat court rekatin kapayita wiwat yet monsap senanaken sabulmar puinin ko kusinitakan melel kapinan wiwat winat iraila layer kay ranwat o irailan kak ni eima o tatak pan kupromi o pan kupron tun we patron pagmukat karos ni maromi maranat kaun o riat Yesus Kristus at kaun la pala. Kailangan ng committee kan tamarlan. Kung sa ko iso ko. Ang sa bulim program yay Inaugural address pansang district administrator te sakaratan kamuoy eutian tatok on government the administration kapwat. Kaping wow, rasono manaman ang kupron na nilap ang katinji Pohnpei wat sang ni kupromao masainsal katian wasala pala pot lapan nat sunan kan makatin chapui o kay parak o kachikiyang entaran tatok and round iyang okay pa ni Pohnpei malan serain wasala pala pot lapan nat kay pa ni Pohnpei malan oriar serain sunan kan and wainat Patuan wawan ki nanalak nat. Patuan wawan ki nang kani nat. Wawat sapul. Patuan wawan ki wasa yalay sokan and waywat. Patuan wawan ki nalaim sari sokan. Patuan wawan ki so kamar so masakan. Nanawan kamar pelian talakan. Patuan wawan ki so kang nat. Samaro lang kanatakan. Pukaong siyak and nan say wow and waywat. Mo sa pukay so karakatin kupura. Puyakiya miya. Me patyang ki chon way o patupan kupur. Awawat patuwan sapul o patuwan waon ki. Lieutenant Governor and Pohnpei State. Honorable Luke Pwuhng. Miss Arlene Mobit o sabul mo warak tungal warak. Patuan wawan ko walipan wainat ng Pohnpei State Legislature. Nanit labalap net Senator Redmond o nanawan rin net Senator Ryrens. Patuan ponse ko wawat melal Israel walipan obiskan. Mawuya magin sawa-sawa siya wain na basam apkaitin Pohnpei siya o wain Pohnpei. Israel kan may patosang US Embassy uray kan mapatosang China Embassy. Patuan wawan kumelel Chief Minister and Wainu local chief kan mayang patupan kubur. Patuan wawan ku Speaker and Council and Soges o Speaker kan mayang Municipal Council kan mayang patupan kubur. Mo sa pagay so karakatin kubura. Pwekran choror wat magit pan ruwas upasan ng kusunatan wainat.
Ay kak chengalan ki an sung mau set patawan waon ke melel speaker and net district legislature kaisa keu. The Honorable Mayor Gawontalin, Vice Speaker Hatley, Floor Leader Agustin, o Honorable Members Unsak na net district legislature. Patawan waon ke sung ko pung labalap and Waynet, Honorable Pohnpei, o yang amu sung ko pung kan. Patawan waon ke melel tikan o wasakan karus mawawat ko na yang sokya. Ay tungal wow melel at toka Waynet sanglop tu kayo lelop tu kayo tuaw. Mo sa bisora katin kupre o ay tungal elap-lapun sa bulan. Ora katin kupre kaniya kupran robap so. Pwingkak salitak ni ba nusa na ikiyaw tapen sa karatan kapkawat pan kupur rangot. Sang ni kairo ranchon waywat. Sang ni irai all ko kay me poson o kamelele me manaman usak kauno katki yang chon waywat pan kak apali. Irai puin all ko yu miye makatar miye mapatatar o ranwat miye makatkat o miye mapatpat o an kak sainsal yei makatkat ranwat isonan kanan waynat o lapin mate. Sang no kupur mau o kupur kang mewol kopko katin sapul manki mia tup sound to keu merkap kata sang ni arail pana ni arai katin mareren ukan matau kupana kupur arail ni anso ni arai katin pugati melka kan weye o tup sound to wat yei me ipaton kauna pata yei me pan pasane hei chungal sakartan pan kupurang sang ni kupur mau me sainsal sang Israel ko me kachin mona war kitor weiwat melkagaw e pachowan kichon weinet me kauno kot wasala palap kachin Kadkadaur o pulingkiyar manaman an pen kakaun o apapali nilmachail set nan wewe o sapukat sang ni kalangan o pukawat sa kawatar pasan kusundatan weinet. Masakala tala ni soko o irai ko magyang kachin kaura kata tupson tatok mawya tunsin sa one way pachayang malanwa way na tran. Nan tupson tatok wat iralaut mo no ratik tayo rap tikeu akasaneti anson pasarapan puko taususlap maway bang kachang lala puen kak robata irai son kapakan empelyan kawata kusunat kung kakaila kusunat. En pilsainsal mesang ni piltotok mau may iray pinol pukat katin sabal manki yai makareta wayna che kiwak sang nan traditional government o yala constitutional government mamor sang nan kit tuop wali sa kisu lal par yagit riyak wano clockwat nyara nan sansal pan arbay sang ni ruwasan basan ng kusanet iralaut wano ratik payo ratik tikeu mo sa puso. Yet Speaker, Honorable Members unsak net Legislature kaisa ke. O yet ngay patawan pachang right. Se pachaban ko purangot posen patawan kameraman pen pukokan masa chungalan. Iban patawan pachang Speaker Honorable Members unsak o patawan sakar ban ko puran wasala pala potla pen net sunan. Hong pukakan masa sa chungalan ki se patawan kamel marakatin mangi o chonway patawan. Pwede sang niruwas o kasanti yung pangkakwat masansalan pausan kusunat. And kak sansan ranwat Ulianti Speaker Honorable Members unsak patawan sakarki masupoy tan tatangkan mas patawan apalito nan administration may patular mo isa puso rakatin kupura iya tungal oraman kayo pasan kak kalawit. Wasakan matungal tatak patawan pagla tasote taruta kupur kahit yan po yung isang niyat so katapan ki John Way, niyat bamal kalaban po tiso o John Way. Po yung sa kayak, usang ni pulupul masatsungalan. Ipatawan magtay karos mga ipatawan may 10th administration o 11th administration and net issue government, yayit yan tatok magayong pulup. Ay makarata Speaker, Honorable Members unsak,
Cai tema katin ruwat, cai tema pacawan rawat ki, ku pula-pul mak cai tengalen. Cai len kak mereren ukan matau penang pukau-pukat. Pwuhng kala pen kak sainsal, ni abol pen we, kita tokat, eban we kamau pen we, kak pen chung we lusak. Pacang met, we kian show. Walianti Speaker, Honorable Members unsak, Pwuhng. Tause article kapeng pang kupuran wasala pala pot lapanet. Isunan kan, puye kita tahu kesempalan ranwat. Sebatawan kamelele, memara soja ket, abang puita, apa soja ban lengan, wawan tatok kesempal macam ranwat. Ay makara takalan kupuran wasala pala pot lapanet isunan kan. Kalanganan level government kan mapat ket kiti, amai cungal langsung, pemailan kak paceng. Government cik-cik watch. The government magayun cik-cik nan pun. Aimet kalangan mosap, kalangan iso, kalangan speaker, honorable members unsak, kalangan lukotokan o kalangan kubur karusya. Kalangan ng Komoy District Administrator. Hira kay sekreyaw nan sa kuling program. Yay, iso ko bang kacyang nan sa kuling masa.
Legislature, Pwuhng, Manaman, Sanghi. Osa program Pwuhng, Rano di kam kadar look level and look level and no look level and you can level winner. We got you can level. Go on. Looking from the level and win it, and show it, going. And again, it. Looking from the level, win it. Get go on. Kung lakalap na tulungan na sila pagan. Kung kawatakan tupuntahan may kan. Dalil get go on. Tulungan kung lakalap na Speaker, Honorable Members, Bishop, Sugabong, yung Sugabong. Sugamar kung katutang na Sugamar. Get siya kalangan matukoy Kopi lang may ako. You go on in it and Pwuhng go on and go again. There. Nice. Nós, comunidade primeira, trabalhar. Mengungkap sungguh disingatkan apa usia kawan-kawan anjut expect dan kira kesabaran kira ketika terus
Baik Tuan apa? Dan terbuat karena macam cara teman tim komunikasi terus dan fiscal namun yang kau lihat tahunan rambut transisi itu menjadi kelompok dan kalangan ni Sogo. Rekaisak payo dan sapulim program. Ay bangap pang kahulubul sang wasala pala putla penat na marken mo inat. Raise the bar one notch and pay tithes. And so what to tell ban Traman? Wow! And Kadkadaur wow! Tell the Togan government the Kotrela wow! Kapal matay, 17 years. Ibe kulkul champion. Anani world. Kalilasan, let kawin kupur. Let ban toke legislature kan. Iman paling awat tayo usun natin. Nagani rin, netlan, min kasalin. Dan malle, yang ani rar, kain ini mengguni, pasan, rasul mau, saya berpilihan kita nanti, mereka salian bermak. Sekarang itu pasan school, saya berpilihan kita nanti mereka salian. Kalau kau itu lah Ellen Way, Lonia, Ireti, nanti sakau. Katin potron, well, we got the Wasakis trend out of Mr. Let's not tell them about and win it, two dollars causeway. Don't we take on the Kakamaki, don't win it, let Sakawasa. Mara was some. So it's not away. Karanana, you ready? Let's make a salian. Then the man will school or men paling nanti yang ini kan ancam kita sobat. Kita mantu ya orang lagi dah yawasan. Menetin portalisa kau bang yawi. Mereka kau itra. Yang aku market kan selama kau skip. Sto sama kau itra yang winner ka kain sto sana. Kalau kau mana sih yang saya fix, kalau dia tak ada. Ini
Kupur na men malen nanti yang kali tapi kan saya kan Ceremonial. Kailangan ng garus. Kailanganin mo sa buko. Mo sa buko iso ko kim sa klani rin ng sabulim program yay lawlawan reaching iti. O impakita tikan etwanan pakita pukowat. Pasawan kami ada pergi game seklan ira mesansal nan program yang round ai koneng nene dan pasang mosa piso o wia ada kapung mulai dekat ngani lap pergi kupala mau mesansal Pohnpei net round so terkacau so kau mau Kali kupula mawin kot manaman and chi don monsa biso o don way winsap mimalan sam ona onga insarawi amen Kailangan ng komuntikan monsa buko iso ko Pachotin pan kupur koros ireo makairala sa pulim program and run watch palikayu. Kalanganin monsa poko iso ko pachotin pan kupur koros error program. Miya singona chosin sak kau na bata. Kaya bang kacir na kona jen sowas o sakan sowas. Mail pat-pachocho mail yang kabunganat kabisa. Nah, may kamatang ato mga po. Sabuli meniso, contoh tahu kemen Filipin kau baca mah bangkupur.